sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kas iti sigod, pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Sapay lakuma, ta itultuloy da kami asuportaran, tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpaylinged iti nagan a Eunice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Eunice. Tinak istoryaan ita ket may papan iti amami. Manipod pimusay ti inami, ijay mimatan anakita ti kanayon a panagbartek ti amami. Ngam oray no kasta, kinabailan namet nga insakad ti panagbiag mi. Agingga a nakaturpos kami nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay, ididandanin agkasar ni manang ko a Grace. Kastoy man, dagiti pasamak. May saman pa, yabuti ti anak dito, Marisusan. Sigay, ikan kapay, ang nay, talaga ang maudin da ito ya. Masapak ngamin amang rikap ita. Agawid ka mo tanay, nabarbartek kan pare iniliyaw. Uwan ka na maray. Danag mo na ya. Tatang! Yunis, anak. Hay na, nabarbartak kayo manan. Apa, hindi ka palang nairuam aya. Ala, umay kayo, taagawid tayon. Umunakan. Sumarunuak mirlay nga paman na may busko to'y ininumag. Dimot ko na ayo idi kalman, ama udin day di apa naginumyo iti arak. Ita nabartak kayo manan. Ay, di nakman bagbagaan na kasta tamok ter aramirag. Tatang, saan kayo abagbagaan? Madandanaga naklaang iti salon at tiyo. Alawanain. Agawid ka nga rudan. Kasigurado nga ururayan na kanimanang mo agray si Jibalay. Sige, tatang. Angam ne, sumaruno kayo matlaang adagos Uwan ko naklagarudan. Wala, agawid ka na nakaw. Manang Grace! O, si Mangput kamat kaya manadin ko. Di mo la nakikita ni tatang dita. Hay na, adamanan ni Jetersena ni Auntie Susan Ay, una yan. Agin inom ka di manan. Ay katuan anyapay ngay. Kunaan na matkit di nga agawid matla ang adagos, apaman ang maibus na tiin inuman na nga arak. Ay, inaldaw mo ilakit di nakasta. Isupay uray siyak. Diyak matla ang maawatan no apay akas jilatan ti pampamayan na nga umininom iti arak. Day tangarod kat. Sapay kasla nadlaw ko ti kanayon a panaguyak na. Kimutong pa yan. Kasanon no agsakit ni tatang manang. Ay, day tangarod ti may sa apagbutbut nga Eunice. Manipod pimusay day dinanang. Arak matan a kanayon ti sangsangwan na. Ay, uwan nga rod Ijay namat siguro nga ipapapas ti bannog na iti trabaho. Kanla dingit na iti kinaawanan day dinanang. Nalabit akas na ading ko. Ang uray no kasjay ni tatang. Nagagat kan nasingputmat. Uray no artak. Inaramid namat amin nakabailan na tapno makaadal ta. Nakunampay manang. Uray artak kan istrikto. Mapangnamnamaan latamat ni tatang. Okat, kumusta? Anya ti madama gijibalayo, Grace? Ay katkas iti sigod lata Awan nagbaliwan na. Minalum lata nga uminom iti arak ni tatang. Adi, maadaanak to gayam iti katugangan nga artek. Uy Dexter di mo ikasta-kasta ni tatang ko. Tauray ka sa nupay ti kinaartek na nasingpet day jay. Kang runaan iti amin, ipatpatid da kami nga anak na. Joke. Si Kamit,
Angaw ko lang mo't dayjay Amok mo't no kasano ti kinagagat kan kinasingpot ni Uncle Emilio. Very good. Sika talaga. Okay. Kasano nga rodan ti ibagbagakan ka? Agkasartan Total, nabayag tamutan nga agayan ayat. Kan may sa, adatan iti gusto nga edad. Saan lang nga rita? Adda pa yung natalgad at trabaho ta. Ala, tapno di mo mat ko na. Sige man lang. Umanugot akon iti kayat mo ama pasamak, Dexter. Ha? Agpaiso, Grace? Un ko naglangarudan. Apay, di mo kayat? Ay, kayat ko Amumot na may sanay ta karang itinabayagan nga inararapaap ko. Di mangidatagkan kay ti altar. Kat ita, matungpalan day tang arapaap mo. Kasmat lang iti arapaap ko, ama idatag iti altar. Yes! Yay! Kamaw dyan na. Maikalay sa kamutlangan, Grace. Ay no, Jack may ladawan tiragsak ko. O kasano? Ibagak nga rodan karang iti dadakkel ko ta dumanon kami. Katun ibagam kadakwada, ta ibagak matan kini tatang. Itikas na, matulagan ti kalay sata, Dexter. Manungal daw langan ti palabsan. Agkasar kayon kan ni Dexter, Grace. Wen nga ro tatang, nagbiit ti aldaw. Ang agure kayo. Apay ngay akas lang naliday kayo mat. Adda ka di parikot. Awan matkit day. Pampanunutek lang. Ano malpas ti kasaryaw. Sigurado nga ijay kayon tunayan da Dexter nga agnaad. Kapilitan at tatang. Awan ton kadkadwami ka ni Eunice diti balay. Saan abale ata asidag kami laang mo ditoy. Ikarit, inaldawak to nga umay dito'y balay tatang. Sigurado adumtang tumat ti aldaw. Ama adaan tumatan itinobyo ti kabsat mau. Kat asawaan dan tumatan. Tatang, Kasken ka, panawan naktumat jay adem. Ang manyangay nga raw. Maawatak mat kat di talaga kas tatibiyag. Panawan ti anak tinaganak na. Tapno mang bukal mat iti bukod da pamilya. Di kay kadiagdanan, ta di kay tupulos panawan, tatang. Ha? oh, adda ka matgaya man Eunice. Uwan manang, tatang, di kan tupulos panawan. Ikarikday ta. Ay na, di mo may bagaday ta anak ko. Dumteng to dayta kunak lang aruday. Kas na ko nakitayan tatang. Di ka agdanag. Tauray addanton bukod mi a pamilya. Saan da kanto abaybayan? Pudno ti kinuna ni manang, tatang. Ay kadak kala pagyamanak dayta no bilang laang. Hangam di kay agdanag. Ta sa anak mo't nga agbalin a pabigat ka na kayaw. Napigsaak pa'y mo't nga agtrabaho. Naragsak ako no makitkita kayo ang naragsak anak ko. Di kayag danag, Uncle. Ikarik adyak to pulos baybay anti anak yo. Rumbang laeng, Dexter. Ngamin, jak pulos inaramid day taken ko ana. Uncle, impatag, inayat, kan inaywanak ti anak ko. Isasapay lang ko mata, ipatag, ayatan, kan aywanam mat, akas iti inaramid ko. Uwan, Uncle. Aramidak amin nakabaalak. Tapno may parik na, kan may pakitak day ta ni Grace. Jak to sayangan ti panagtalek yu kanyak, Uncle Emilio. Dexter, umay ka din na Dito, iti mo lang iti panunot mo, tatang, di mo mapalinabaybayan ti anak ko. Nawatam.
Relax kailaan ka di, tatang. Di yu pigsaan ti boses yu tani. Nakababain ka dagiti bisita. Umay kayong tatang. Kasta unay apartakyo. Iturog yu pailaan. Ay, san? Bagbagak lang matibayaw mo. Okay lang, Eunice. Bay amlatan ading ko. Tinapatog saan nga aggulo. Wen ngam nakababain ka dagiti bisita. Kitaan nyo man. Datayon tisang kakita da. Saan abalin taam mo damatan ti ugali ni tatang. Gusto kayaw. Amuran na kastuyak. Amuran nga arte kakatao. Ay amuran o kasta. Ipanpanakil kumay dagiti duwang anak ko. Nga uray sa anak-anak adal. Napaadal ko ida. Babaeng tirigat kan sakripisyaw. Nga oray ag may sa akong nagbibiyag. Iswa di daklapdan nga agbartag. Ta mga no aga-apat na yaw. Mawatan yaw Dexter! Dexter! Oh, apay ka di bagay? Ni tatang, intaray na ka no iti ospital. Anya? May, apay ka no? Nan ano ni tatang? Diya ka mo, basta inyawag ka no ti kaaruba kini Eunice. Iso nga imawag mo't kanyak. Naawanan ka no iti puot kabayatan ti panagtrabaho na iti talon. Ay kat agrubat kang rodan mapantan iji ospital. Eunice ading ko, kumusta ni tatang? Kaasi ti Diyos na ispalan iti pagad ni tatang manang. Agyaman nak, Diyos ko. Kat, anya nga ti kunadag iti Dr. Ipag, anya ti sakit ni tatang. Nangato ka no ti blood pressure na. Nukasta, at the high blood ni tatang. Uwan manang, saan lang aday ta? Nangato pa ti blood sugar na. Kat nung babaybayan, amangan ka nuno ag tinag a diabetic. Ay sus, nasken nga rod aliklikan na pailaan ti arak. Kan saan unay nga agbannog, nasken na maagaasan ni tatang. Tanay, delikado ti diabetic. Eunice ading ko, aramidan ta amin nakabailan tatap no maipaagas ni tatang. Ay, unay kan Emilio. Manulaang nga aldaw manipod rimwar ka ija ospital. Ngumadda ka manin dito'y tersinak nga umininaw. Anya ko ba ito? Sana bali at damot agas, mare. Ay na, uray at daagas, no di mo matam mo nga usarang. Awan matlaang. Sana tumalab ti agas no at daarak iti bagian niya. Tumal na ka man, mare. Di ka kityagiyaman, tanda ak customer mo. Ay, panumutong kumabot. Adag iti anak mo. Sigurado amadanagan damanen ken ka no makita da ka nga umin-inom iti arak. Ay, wadam kumabot ati salon at mau paray. Kumusta nga tamutan ni tatang? Wan ngagpaiso. Duang aldawan adi ka napan ijay. Saan ka di? Ay, wan nga rod. Nagadumag nga minti pinalpas ko a report. Napunduanak iti papeles iti opisina. Ita nga bakit? Awan ka di ti aramidam? Awan matket din tanalpas ko matandag iti report ko. O di itataamapan. Intapasyaran ni tatang. Si Kangay, awan trabaho. Nalpasan Inton bigat manin. Sige, mapantangarod ijay ayanda tatang lakay. Sa dino ti ayan ni tatang Eunice. Adda ijay likod manang. As-asikaswan na dagiti mula na anatang. Naimbag man. Kunaklakit din no napanmanan na ginom. Mas daawak nga rod. Manung aldawan asaan nga iminom iti arak. Aya? Uwan, nakaululimak nga rod. No awan di ta arubayan ang nakatugaw nga agar aramid iti basket. Sigurado anapan ijay talon. Wano saan, adda di talikod ti balay nga agsibsibog kadagiti mula na anatang. Ay, kat nagsaya atin ngay nukas na. Barang ano nalipatan nanti uminom iti arak. Wen nga rod sapay la ko mga rod takas tama nang. Inakon tatang. Sa dino ti papanaman ak. Ala ni tatang,
Sa dino pa'y kumangay, mapanak ag trabaho Ay, wala niya. Ay, kunakit nino Sabado ita. Ay sus! Manula ang aldaw adi kay iminom iti arak. Nalipatan yon no anya ti aldaw ita. Ha? Ay, saan mo't anak ko? Kung kunaklaang mo't Tis-tistingon ka lang mo't. Ay sus! Agpalusot kayo pa'y laang. Ha? Mala, mapan ka nga rodan tapno di kakit maladaw iti trabaho. Sige, tatang. Agan anad ka anak ko. Wen, tatang. Sige, panawan kayon ditoy. Sige anak. No adan no biyom, yam mo madagos kanya kwain. Anya? Wen to, tatang. Sige, mapanakon. Masapa ka nga agaway, tailutuan ka iti paborito asidaan, wain. Wen, tatang. Sige, agan anad ka anak ko. Mala, agtugaw kayon anak ko. Aggigidan tayon amangan. Wen, tatang. Ayaba mo na Dexter tamangan tayon. Wen tatang, Dexter, umay kanta mangan tayon. Wan bakit? Umaya kaon. Mangala kayong matin ay iti plato yu, tatang. Aywan anak ko. Oh, at titiin na po tatang. Agyaman anak. Anya ti kayat yu asidaan, tatang. Day taman pasayan anak ko. Gayat ko na ita. Sige, ang di unay tani napigsa day tanga agpangato iti dara. Wow, nagimasan. Adumanon ti kanak no kastilang. Siyempre basta siyak tinagluto, naimas day tama nung Dexter. Nan, ramanak man no talaga mutla nga na imas. Quality. Nagimas nga agbaysaw. Kasmut lang iti panagluto ni bakit ko. Ay, siyempre man naimimas pa'y ko na malakay. Wala niya. Mala, magan kayo kitdain. Siyak matlaang ti imalaan nyo iti kinalain nyo aglutaw. Rabi imot ten lakay, anya nga tanod dito itan amaturog. Masapatan tulaangan niya agawid inton bigat. Sikaman bakit? Okay lang mo't kanyak. Total, awan mo trabaho ta inton bigat. Sige, mabiit lang nga rod ta ibagak kiniyunis, tamang isagana iti ulas ken pungan nga usarenta. Sige bakit? Dito yak pala ang ruwar, tanapariir. Umunigak to inton madamdama. Ha? Ha? Ni, anya day jayan? Huwag nga rod. Kaslad na natin nag. Sige, tamapan ko man kitaan. Sige. Dito yak pala ang sumaruno akto inton madamdama. Tatang! Tatang! Ay, Diyos ko! Dexter! Eunice! Tulungan, Dak! Itaray tayo sa ospital ni Tatang! Dexter! Eunice! Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba nga agpakpakaasikan ka. Pangaasim ka di, tais palam iti pagkat ti amami. Di mo kumapay alalaan, Diyos ko. Pangaasim, Diyos ko. Lumaban ka! Tatang! Tatang ko! Saan? Saan na puno na ito? Saan? Uray awan kan dito'y abiyag. Agtalinad kalat ta iti puso kan panunot mi, tatang. Kang runaan iti amin. Dagiti pilin kan pamagbagam. Ipatpatag na ka unay-unay, tatang. Awan mat siguro ti maibagam kada kami. Ngamin,
Inaramid mi mo't namin nakabawalan mi. Tapno maipakita, kan maiparik nami anapatag na kada kami. Saan ta kayon to ang malipatan na punos natang? Agyaman kami iti panagayat, pamatag, panakaawat, kan panangaywan mo kada kami nga anak mo. Ipatpatag na kaunay-unay, tatang. Kat kasitin karik. Jak to baybayan ni Grace tatang. Kastamat ni Eunice. Ikarik, ngagbalinak anak sayahat nga asawa kay ama. Karagit agbalin to nga anak mi ni Grace. Ikarik iti sangwanan ti tanamyo. Ngagkakadwa kami amang saranget karagit ti panubok iti biyag. Para iti muklan minto a pamilya. Agtalinaan iti puso kan langit mi na iti pamagbagam, tatang. Nasakit man nga manyangay nga rod. Masapol nga awatan mi nga aging galangan ijay ti biag nga impabulod ti Diyos iti amami. Ngam oray no kasta, sila lagip kami lattaken kuana. Agtaltali na adlatta iti puso kan panunot mi, dagiti bilin kan pamagbagana. Kang runaan iti amin, ti kinasingpet kan kinaresponsable na nga ama. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panangibasa kan panangyornos para iti panakaidrama toy atidug unay asurat ko. Toy pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam Eunice, awan ti perpekto a tao dito'y lubong. Amin tayo kat adama ko na apagkapsutan na. Amin tayo kat ada pagkurkurangan na. Amin tayo kat ada pagbiddutan na. Kastamet kadagiti anak ken naganak. Ngem saan na akayat asawan aditay ammo wenno dida ammo ti agayat wenno mangipatag. Ket ti ipupusay wenno ipapanaw da ditoy abiyag. Sila lagip tayo kadagiti bilin ken pamagbagada nga iso ti agbalin nga adal ken inspirasyon tayo iti inaldaw a panagbiag tayo. Alakastan pagayam Eunice ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.